Entah kakit kabak ka entah terkaru ujak ko ta ti suong bitang ti sakit ti long bitang ta ti ka kumatit ti kalong bitang ta ti ya tang ta wan theo ti tangin ti wan ti ta kanam dan re kanu kaji ayo kadon bahagian kadon kebaik kecil kebaik kenhap ini menurut trennya sih samar ngaiba lewat penhap majon ruh hapsu itu majon jadi kita kira baru tapi sudah tukador maka tukador adin belajar punya tukador kita lagi sapura itu menurut tukador di mana sih kira baca lagi dari